Ovo je prvi klip na mom kanalu i odabrao sam da snimam Petit Challenge. Pravila ovoga, ja mislim da treba 3 keksa onako da uzmeš u tanjir i treba ti voda za kasnije i telefon za štopericu. Evo, ja sam uključio tajmer, 1 minut, nadam se da vidite. Evo ga, ovdje ću stavim, a ovdje je voda, to ne smije da se pije, ali služit će mi da malo mi pridrži telefon. I 3, 4, idemo. Idemo. Nije. Nisam uspio. Dobro je keks moj. I nadam se da se svidio klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Moram malo da popijem vode. Suva mi usta od ovoga. I nadam se i ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u jednom od narednih klipova. Ćao!